Sawubele ngwanelo muhle natikete indzaba lethamba embili kilo liphephandzaba le-Times of Eswatini asivele singene kito. Kwakha lobekatse kuchubeka eBunu Mall kaManzini sekuvuse imibuto lebalulekile lemayelana nekulandzelwa kwemigomo lesemtsetfweni ngalokwakha kulesakhiwo. Imbiko lemisha kulendzaba iveta kutsi sekuphumele ebaleni kutsi umphatsi wale project lobuke kwakhiwa kwaso lesakhiwo saseBunu Mall akasuye njinela loceceshiwe kanti futhi nenkampani yakhe kanye nemcondzisi wayo abakabhaliswa eConstruction Industry Council CIC njengenkampani lehlanganyela ekwelulekeni ngebunjinela. Kanti-ke ngakuletinye tindzaba baphatsi besitolo sase-Identity kaManzini la kwenteke khona lenhlekelele yengoti bavakashele umndeni wakhabo Tiyanza Masilela eTicanfini bayawuveta ukuthi bavule tandla ukuthi basite lapha nalapha ekwelekeleleni ukuthi Tiyanza Masilela angcwatshwe ngesizotha. Mapalane lobukete timali loneminyaka lengama-50 losebenta isibhedlela sase-RFM kaManzini sewubekwe licala lekwenta inkhohlakalo nekuganga ngemuva kwelucwaningo lolwentiwe lapho kukhandzakale khona ukuthi kunemali lengetulu kwa-133,000 emalangeni lenyamalele yangabonakali ukuthi iyephi. Umgcini mabhuku etimalini kulenye yetinhlangano usolwa ngekweba imali lecishe ifike ku-1.7 million emalangeni kulenhlangano esikhatsini lesingangeminyaka lemithatfu. Nosimilo Zinhle Shongwe loneminyaka lengu-39 wasembolonjeni esiteki uvele enkantolo yamantshi yaseshiselweni lapho abhekene khona nemacala akhe ekweba le mali. Ngaleto-ke ngwanelo muhle sithi shasti beka lapho ngifisela imphelansomfo lenhle kanye nalephephile nisale kahle.